Yes, reka ngire musuze kandi mwani kazo mukunzi wa Chidema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka ngubwire ngo uru agaciro ngo twamaze ukanda subscribe ngubutse nawe utarayikora kuyikora kandi kugira ngo igihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye bashikuba kibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubona 3 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bigiye bitandukanye bitambuka nga kuri iyi Magic TV none n'ubundi ongere nyemerere uneze umwanya muto cyane turamburire hamwe izipazi z'amakuru mashya n'ubundi namakuru akomishikenda atigisa ibitangaza amakuru bitandukanye ni kuri amasaha n'ubundi akomishikenda hagaruka ku makuru akomeye cyane na makuru yerekeranye n'intambara rero komishikenda ibira ku butaka bw'igihugu cya Kongo kwiza amagingwa ya ingabo z'umutwe wa M23 zamaze kuba n'ubundi zahura n'uruva gusinya ku butaka bw'igihugu cya Kongo aho n'ubundi zahombye abakomando bayo beshi kabuhariwe n'abakomando n'ubundi barasiwe mu ndaki yariri hadi mu mujyi wa Goma nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa M23 wari ukomishikenda n'ubundi ukora operation zikomeye cyane kugira ngo wigarurire uyu mujyi wa Goma kwiza amagingwa n'ubundi akaba hamaze kuvumburwa indake zamaze kuba n'ubundi zarasirwamo abakomando b'uyu mutwe wa M23 sibyo gusa kandi kuko hari mu gace ka Karehe ndetse no mu gace ka Ngungu ni muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi naho hongeye kubaira ibidasanzwe aho uyu mutwe wa M23 waje kuhakubitirwa bidasanzwe n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zifatanyije n'abarimo ingabo z'umuryango wa SADC ingabo z'igihugu cy'u Burundi imitwe y'inyeshyamba iri mu mutwe wa FDLR za kwisonga ndetse n'umutwe wa Zarendo ni mwe kandi turaza kubabwira ko uyu mutwe wa M23 wongeye kuba n'ubundi waraswaho n'indege za drones ni indege za leta ya Kongo irutse kuba n'ubundi yatumiza ari mu gihugu cy'Ubushinwa aho n'ubundi ari indege leta ya Kongo yatumije zigera kuri 12 zisanga indege 3 za drone zari zisanzwe ziba hari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Izi ndege rero n'ubundi zatangiye n'ubundi zikora akazi mu birindiro by'ingabo z'umutwe wa M23 ku buryo kugeza amagingwa n'ubundi ibi birindiro bikomeje kugenda n'ubundi bisenywa cyangwa se bigatwikwa n'izi ndege za drones aho leta ya Kongo n'ubundi irutse gutangaza ko cyangwa se utwa President Felix Antoine Tshisekedi arutse gutangaza ko yashoye arenga miliyari 600 na 49 mu kugura intwaro zigiye zitandukanye aho rero yatumijemo n'ubundi izi ndege za drone zigera kuri 12 agatumizamo indege za Sukhoi 25 zigera kuri enye ndetse kwiza amagingo akatangaza ko rero igihe kingana n'ibyumweru bibiri byonyine ari byahaye umutwe wa M23 nuba utari warimbuka burundu ku butaka bw'ikigo cya Kongo usigara umeze ng'umugani n'ubundi Tshisekedi yemeye ko rwose nonga zemera kuba yagirana ibiganiro n'izi ngabo z'umutwe wa M23 nibigano n'ubundi bigamije ko n'ubundi byasiga bishyize akadomo kuri iki kibazo cy'umutekano muke cyane komishikenda ugaragara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Icyakora ibingibi uyu mutwe wa M23 nawo komishikenda uvuga ko udashobora kuba wava kwizima nyuma y'uko n'ubundi nakomishikenda uhomba abakomando bayo beshi kabuhariwe bitewe n'izi ndege n'ubundi komishikenda zigaba ibitero bigiye bitandukanye mu birindiro by'izingabo z'umutwe wa M23 bigatangazwa ko uyu mutwe wa M23 wo ikikomeje kenda ukora ari ugucukura indake zigiye zitandukanye hariya mu birindiro bamaze kwa n'ubundi cyangwa se mu duce bamaze kuba bakigarurira n'ubundi mu gihe cyose rero hari kwifashishwa izi ndege za drone n'ubundi ibi birindiro akaba ari byo bikomeje kenda n'ubundi bihungiramo ingabo z'igihugu cya Kongo ingabo z'umutwe wa M23 muraza kumbabarira ariko kandi izi ngabo z'umutwe wa M23 kwiza amagingwa n'ubundi zamaze guhura n'uruva gusenyero aho ibirindiro byari biri hariya mu gace ka Karehe ndetse na hariya mu gace ka Ngungu duce tumaze kwigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 mu mirwano ikomeye cyane cyangwa se twatumaze kwigarurwa n'izi ngabo z'umutwe wa M23 mu mirwano komishikenda ihindura isura kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 ubwo uyu mutwe wa M23 n'ubundi wigarurira agace ka Rubaya n'agace n'ubundi gakungaye ku mabuye y'agaciro ndetse kari gafatiye runini iyi leta y'igihugu cya Kongo. Aka gace runanavuga ko ariko katumye noneho urugamba rwongera guhindura isura ku mpande zombi aho n'umutwe wa M23 rero wakomishikenda unakubitwa inshuro nyuma y'uko rero izi ngabo z'igihugu cya Kongo FARDC azifuzaga n'ubundi ko zakigarurira aka gace ka Rubaya nyuma y'uko n'ubundi bari bahombye byinshi cyane bitandukanye bibarizwa muri aka gace ka Rubaya by'umwihariko harimo rero aya mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Korota. Ibingibi byose rero bikomeje kenda bituma urugamba ruhindura isura ndetse y'ingabo z'umutwe wa M23 zikagenda zimenwaho urufa rw'amasasu n'abakomando kabuhariwe n'abakomando bagera ku bihumbi 200 baherutse ko n'ubundi bava mu gihugu cya Afrika y'Epfo n'abakomando n'ubundi bitatangajwe ko n'ubundi bari ku ruhande ingabo za SADC ko n'ubundi batangajwe ko ari abakomando ngo batojwe imyitozo ikomeye cyane n'ubundi ijyanye no kurimbura uyu mutwe wa M23 nk'uko n'ubundi zingabo z'umuryango wa SADC zari zabikoze mu mwaka wa 2013 ariko kandi bigatangazwa ko na leta ya Kongo yahise yohereza abakomando barimo n'abajepe basanzwe barunda uwitwa President Felix Antoine Tshisekedi nk'uko n'ubundi banahise banahabwa
n'amabwiriza akomeye cyane n'uwitwa General Kiwewe wahara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ni batalyon cyane n'ubundi yaturutse hariya i Kinshasa igizwe n'abakomando bagera ku bihumbi 3 bari bagiye n'ubundi guhangana n'uyu mutwe wa M23, ndetse bikanatangazwa ko rwose aribo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bidasanzwe kuri uyu mutwe wa M23 bikomeje kugenda bituma uyu mutwe wa M23 uhomba abakomando bayo benshi cyane, ukagenda wamburwa uduce tugiye dutandukanye twara muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo akomeje n'ubundi hagarukwa ku duce ubundi twa Gahengeri ndetse n'uduce twa Karehe, uduce twa Karungu ndetse n'uduce kwa Ngungu. Kwiza magingo byose bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane n'ubundi bigatuma imirwano ihindura isura. Uyu mutwe wa M23 rero bikanavugwa ko wari wohereje abakomando hariya mu mujyi wa Goma, ni mu ndake zacukuwe mbere cyane cyangwa se mbere yuko nuko kwezi gutangira, kuko uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda utegura operation zikomeye cyane ngo zo gushaka uburyo n'ubundi wakigarurira umujyi wa Goma, ariko nta mirwano ibayeho, dore ko n'ubundi byakomeje kugenda bivugwa kenshi ko umujyi wa Goma utuwemo n'abaturage basaga miliyoni ebyiri, bityo ko mu gihe cyose habiramo imirwano bishobora ko n'ubundi byatuma abaturage benshi baburiramo ubuzima. By'umwihariko rero uyu mutwe wa M23 waba wagabyemo igitero kanabasha no kuba wahabwa ibihano bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose bikaba byatumye rero uyu mutwe wa M23 ukomeza kugenda utegura operation zikomeye cyane n'ubundi zishobora kuba zawufasha mu kuba n'ubundi bakigarura uyu mujyi wa Goma nta mirwano ibayeho, cyangwa se ngo bitume abaturage baburiramo ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo ngo byangizwe. Izo magingo rero hari abakomando b'uyu mutwe wa M23 tubivuga ko bamaze kuba bapfira hariya muri biriya birindiro cyangwa se mu ndake zari zaracukuwe n'izi ngabo z'umutwe wa M23, batangaza ko rero arizo zigomba kuzajya zoherezwamo abakomando bake bake, bikazaza kwisanga rero uyu mujyi wa Goma wuzuyemo abakomando b'umutwe wa M23 nguko byari byanatangajwe kuri uyu mutwe wa M23 kugeza amagingo ya wari watanze gasopo ku ngabo cyangwa se no ku mitwe y'inyeshyamba itandukanye. Leta ya Kongo yahaye inshingano zo kurinda uyu mujyi wa Goma irimo umutwe wa FDLR wa Zarendo. Kugeza amagingo rero iyi mitwe yose ikaba yarakomeje kugenda ihabwa gasopo n'izi ngabo z'umutwe wa M23 bari batanze rero amasagira kuri 72 ahwanye n'imisi 3, ariko ibingibi bikaza gukomwa mu ngokora rero no kuba n'ubundi Leta ya Kongo yarahise ishinga ibitwaro biremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Nyamara uyu mutwe wa M23 muri iyo misi 3 bari batanze byari byatangajwe ko rero n'ubundi cyangwa se muri uyu mutwe wa M23 operation bari bafite ari yo kuba n'ubundi muri iyi misi 3 ari kuba n'ubundi bose bamaze kuba abakomando bayo bose bamaze kuba bagera hariya muri izo ndake bacukuye, bikaza kurangira n'ubundi uyu mutwe wa M23 ubitwaro byari biremereye cyane. Leta ya Kongo yashinze ku misozi ikikije uyu mujyi wa Goma n'ubundi biteye ubwoba mu buryo bukomeye cyane izingabo z'umutwe wa M23. Ibi byaje gutuma rero uyu mutwe wa M23 n'ubundi utabasha kwigarurira rero uyu mujyi wa Goma nguko byari byatangajwe kwiza magingo n'ubundi kabikomeje kugenda abitangazwa ko umutwe wa M23 muri operation ikomeye cyane kugira ngo wigarurire uyu mujyi wa Goma, ariko kandi bikaba bikomeje kugenda bikomwa mu ngokora no kuba Leta ya Kongo yagarukanye amarere cyangwa se ingabo za Leta z'igihugu cya Kongo ndetse n'izo mu muryango wa SADC biba byagarukanye imbaraga zidasanzwe ku rugamba, aho rero zifuza ko n'ubundi nazo zigomba kuba n'ubundi zatanga isomo rya gisirikare kuri izi ngabo z'umutwe wa M23. Ni byinshi bikomeje kugenda bigaruka rero turakomeza kugenda tubagezaho 5 kuri 5 makuru yacu ataha cyangwa se ari imbere. Icyo tugusaba nakiri usibye kutwereka ko turi kumwe ukanda subscribe ndetse kandi ugasigana igitekerezo cyawe aho muri comment bijyanye n'amakuru n'ubundi dukomeje tukugezaho, ubundi tukajya tubana 5 kuri 5 mu makuru yose ndetse n'ibigano bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi.